ye da fofra wo tumfo nyankropon aye adenti na unka me honi enfasida ma no tutu kochiri nyankropon ekwia mu awensin wono na wajibedu ya sa kwaji abayen wo benketechia wode nsapa kwa hayo no di sisiri kwa brafo abefie wono no titi kontomre de nwi fontom from ni ede dade akora nsuburu mu watiti atente nguro de apamba takari wode yewira tire jatana waye wonwanwa Yesu waye domo a wachire dom a dom so safo hene God of hosts ewie yadana se why woni ade ne betoto no ne wase wono no wabotintin tokruwa ne free ano no wafra yense yemedidi wosoro pon so katachi yeda wase on manya for calling some poku DJ Tofia Minister IBJ Kuku at Evergreen Jando Akusia Somoa e Japan Mrs. Ya Grace Mommy Water Boosie Buffalo Resford Nikechra Fedria Yengina near the show Papa say Bremo Dia Santamaya Giatumu Wamai Ghana and the Bonomai Wobin fra wobi say Sompa Nkomo Ebola I'll die in court Woson for wahini ama krancha dazoa so for mami premeni asante my drofo ya mami di fofro wobapa amesa enaya ya wada obofo ni Ezekiel why angel of benevolence the color ni indigo invokuno enaya ya wada yetitima Yesu ni awa ye wo nyina agise fie hojo went ye bia ye first segment went ye bia ebe ha me pa ye besua die ye kwan a wo crown betimi ye free wonsa wo ba wo mu ya die nanu ye wura mu na ye behwe ye nam so ma Esther tumi nya abotire no Esther ne friend Esther ye friend Hadasa na so benya ahima abotire no ne abefre no Esther ti se wo bra wo ase wa wade mu a oh udin besesa the betu din fofro said ya sansemai mami din fofro hey Mr. Champon Judge 1 at say Erade adom ene mo mpaibo odi achewo Nyankopon kura yen e de beduru sambedia na ono ne da na se obanye wo so nye memenye me maame wo so nye ye de yetamasi animu ye tete mawo na ya kasa kire ememma pepe den pa agrobie if you were to me ajo yo ma Mary ye tete mawo ya kasa kire ememma ene ya wada sa wo ye nobody ase every ye me judge 1 judge obia timi kawasem wudia etse askodo mampo asante mampo ye wonya fo ba ebie mo ani ahofe before ya fa bia ntonche pesa mi gira fidi kasi so na me bo abaso ate na me hyirawo de wo ye no nyamedwuma wo nyamedwuma pa na we nura wo ba na ba na jo 10 na meti abonti na ntontom hweme ko sanse yakofa adwuma bi ato ye ho so ese me hwe na me hu se wabedru ansa na metuma tumi akona woni Kevin na me show before sa wade ne nko ade se de wo akoma pa udidi nsamachi afichiri muama we hu se
no tumi na wasoto bibia out no wasoro ni wakati amen judge wasoro be ye wotena bia yesu sani fa betena ho bi na wadi obere so aduane wonyame nka Jesus save. Hey, I be the asem. I say won so see how pese still ya won cap ya won so pese o ya do. Ya wada de ya peje. Ya wada de ya peje. Fare wurem. I say force wa pese o do hu be wurem. Ya wada de wada ma. Fare wurem. Et say. Jaja radio do be ho ye pa. Yo, ye de ba de ase. Ai na. De chere say ye tete ma na akasa chere ma no. Ye youth na omo so afei na omo be wura wade mu no. E wo say omo so ye tete maye wom ne mrantie no so ye kasa kire wo mo na judge wadawroma Ghana man abrochirefo nyina da bo abaso wo dwumaso a nyame nam so edie wamma asanteman ne Ghana man ani age amen wo dwumaso a wudie dwumadie no edam sronko na ye bo abaso na me so proud of you say you producer everybody mona mo se chiri ho a mo ke kan ye manyina asisi mu a yetumi ba abusua fo se de ye kan ye no edi ya wada se ya ye adwuma ne de bata ha no ehia me papa na mani chipa se yesua sa de last week an ye wo enkransa no yesua ade se ade a ebem ema ohima vast na himutre efri nensa sa time no na network no ye bibibi tibia one tibi asem ni nyina ne se vast no oyo hima na ohi bi e friend a Hesweros ne yire ya na oye ohi kese a ne empire so ad kodru India na ohi ne the 7 days si wo se wo topon no soma se enko friend ne yire no fa na ho fe emechire oba ne se wonko ohene kwa de okenka asem no ayekenka ye no a na nkan ha no ba ne nane mpiafo a na o matwa ne ho ahia ne tu ne fo se Sompa FM the vast yayi nana so wa ma ya mpa bibi anya ebedru baabi no ema wo su saba mu anyina beka se na ado hima vast kura se ne ku frɛ no wanko edie ne si na de anim tie buo ene abuhuro ebedoso timi yempe oba foforo na yemfa ne mawo ema bi suban ti wo mkunum na mfofo otu omfo se de wo ye wo ho wuku na mfofo ba fia ne wo ye wo ho eto da bia na mfofo ne bi nye bi ye bombo betumi de wuku akose ye man de ensoso ba wo pa bi wo ho a ne huni mu pon no wan kasa won pese ne ku ne obi abenya nyonkofa ne ku abusuafo ma ne ku na mfofo ma wo mo betu ne fo mame na no afutu yi ena ekofa Esther wo ye janka kan su ni fa so yi wo bebe enu ti ye kan Esther chapter 2 verse 8 titi ani awe asem no ye de asua de wo na wote wo hene no asem ne ne mra no wo hiehyia amaba pi ba susa ahinkro de won se Hagai nsa na wode Esther nso ba wo hene fie de no be hye ema hwefo Hagai nsa na baba no so nani na onya nani manimunyam na wo ye entem de ni na wo ye entem de ni nuane man na wode maba nso a wo yi won firi wo hene fie man na wode no ne maba no kotena de ehoye wo mafie as a girls hostel and ye campo me so na Esther nya nkyere ne man ne nabusua efri se Mordecai ni papa nua no ahye no se onkyere 11 na da biara Mordecai konante mafie no abanwa no wanim na wo hunu se Esther tie ne de wode no ebeye na edru maba no biara so a okọ wayene Ahasuerus nkyɛn nso waye no sɛdeɛ ma no ahosiesie mra sie kosi sɛ
busumi dumienu druye ansa na said ye wonsra na dodo otie no wode korobo bono busumi nsia na wode nuham ne mankun sra no busumi nsia na baba awano de saako ohenchen a bibi biara opese odi free mafi ekono ohini fie no wode mano asamunu nie Esther nso yade ne kofie hobi say vasti de na wade agu eti ebredu say ye pe oba foforo e de na manana ti ye campo virgins ewo hostel yes wo mo ibeni no maami wo mo so ne friend Hagai no na nya say ye hwe wo so kwa ye besra unuham pepere krobo sa 6 months e masire nkum sa 6 months aha no eye preparation ye prepare ye wi and son what to me akọ hini nanim ewi akire ni nyina no Esther no timi nya wo hini nanim ni paduduo ni omo ye 7 preparation 6 months emayiwa na yesisuo no ya ho siesie etisen so ya ma ya ho kwan ema ya kire yen Bible says the maame nanim adom sansa sembi a maame ne kan ye no na wotie mentorship abaiwa why na mentor wo why na kasa kire ye kodu awade mu a 3 days ma pansam na gu yes ya ho sign ne koye Mr. Champion ye tetemba na ya kasa kire emema ye hwe Esther won ka ho ni din de Hadasa ne maame ne papa wunti wo ye Hadasa na so obeje ahimbotre e de aboniti e de ne yesua e wo sade ehu ene ne mma yewa a ya bane ya wade akwantu a yetu judge me da sepa enne se wo hwe sene ewiase esi ekro no a dodo no a say ye emma ana emema ye me ye ho ase enye suahunu ewo enema bi mu na ye de ho akwakohye enkanka emma ya na se emma ya wo mo pese mo ko aware sebe ebi anka obeto no bo ase amma ne maame atete no kra no wonte fie na sebio ne maame atete no onu momu no enam ahomaso nti no obu ne maame no animtia sebio wono no akọ school ne maame nso nko school enti no ne maame beka krampo no wonfa edu pempenso bia ahomaso ye de atuate eba ahomaso a ya ekese emma wo mutimititi enipa a wo mudwin se wo nkoa de na ye wo nkoa ne wonim de enu nti no se panimu bi won chen yo se ne maame bi wo ho no mo wo mu emu no mpo na kampese wo mo tie nasem enu nti no enei emma ye kwa awade a mesemika o ebinum kwa aware a na ne ma ye se troka eye troka ko siasia wo no mo be ma di sia na na ne ma jiegu efi se so oba be siesie no wo judge na wo kan wo se Esther ye sheda di enku ne abusumi sia anyway abusumi sia 1 year preparation se be ya okohia wo kru no a ene ma ye kama we die wo bayi ede ade ya hye na ha mu trousers se be mesemeka obu okru na bibia enhya ase be ma ne kasa ya meet no a na odi akire na woko enso beto ye nananom na entisa ansa na wo beko baabi no wo siesie wo kama enso ne ema ye ento ye boase ne ahua na yetimi asiesie wo na ma homa so wo mo dwe se wo nko an wo nim buku de wo ho no o na so no efie nya san so no ya na eboa kakra ya ma me no ya sabi wo mo anko sko no wo nim de enya suku nko an na sabi mesemeka ema enipa ehunzi sinu so wo mu nim de enu nti na me ka kire emaya ne se emaya awade enafo awade ne kwawa eni so be so go into a relationship wa but wo modern say wo niam no ne yo na ya obeya no emma relationship ne kwa toxic in the sense say be ma no kan ba wo ho no krampo no wo twe no ho che se niam ayenyenye nyan
meka yenya ya mesa meka moti ase ne meka no so anu ntine ne ya ka ne se ya mra ya ho ase wo bro ho ase wotimi hye ne ma bebre wo bro ho ase wonya ni monyam ewo Nyankopɔn nim wo bro ho ase wonya adofo e ma ye do na obi a ya ase bi abaye a ya wasi so wo mra ho ase enu nti wo pam nipa efiri ho obi a mpese wo beba wo nche ena fo kwa ya na wo ntan enya bi enu nti so pese wo fie eye kama sebe ese wo to bo ase bro ho ase na be ma na akoto na ofie ono no so wo ye tietia so wo ye 10 gram se wo free sika mu so wo ye wo hia ni wo na Nyankopɔn de na ma wo ese wo bu no wo bro ho ase na bu no we die ya hampo ya hwene mu se ya be me ohwe ne so no ohwe ne fom okunu ne kasa wo hwe ne so no ohwe ne fom be ma na atwanse kura na ne ho ne ma nyina adwodwo enu ntine ne yese ne se emayai mummodia se mo be bra mo ho ase wo ekwan bia so na bra ho ase wo kwan bia so a wa bra boy abon so koyie wonya ni monyam se ne Esther enya ni monyam no bibia be koteto ama na mo wo dia fesa hanta eko awade ase anantu relationship a ne ekoba ne se eni ma jigu e ma obutira Onyankopɔn be so de ma wo ni nyina bo enu nti ye hu se asetira ya yetia no ana ye kwakotira no ana se sie pese ye ko enkan a sebe nye mirika ne de ko sebe nye anu kasa sebe nye empoatwa nye sebe mifebusua wemu busua wemu no yamfa nkwa awade o enu nti no ne ye hu ne se me gya me maame ne papa no akwakọ ne be ma bia kobo ebrade a na be ma ne na ye kọ ama won ye ne na tena na se watete ne ye so ya tete wo mu na emo se ye ma no ye se ye kọ ne kọ yi mema ne position no efromu tiri so aso ade a ene na awade no ye be kọ nkran enso so ye hu po enti ye se ye bomodin biara ekwan bia ye be fa so ye be boya me ya bre ye ho ase no ye se ye tumi eyo na Onyankopɔn ya wode ye kro no wono abegye ye tata e de yakwa koduru na koduru so be ye ni monyam hye se ne Esther de no eyo ye no na aka wabusua aka wo maame wo papa na ebusa se na kura ho abara no isa simesi bara no na de enhyiraba we de wo koyi ya enye wo koyi se ho omo de omo fi osebe sa na omo tie enye enu ntire mai ya tetemu timo mo kwan na ye ntetemu why wo maame ne me ya kacha ncha me na ba ko nye mani ba ko nye o ho ofache me enso bu me why na me ntetew na obi so won chen ya no so attitude bi anka ne de obi atimi de to obi aba ne de say teacher for kra me fa ba o na ne ekoso na ekoso no enu ntine mema nso ne ya kan say e ma no so ba ya munya abotre e ma ne ba ya so ne ye ma na abai ya munya abotre na muntu obo ase he ne aburo no and solve any problem. That's Ma Mary, yet a timber. You near Cassache, ma'am. Esther, as some Edian yes, you are. That's it. Esther, send me the and say, your coffee, Esther, yes, Sompa, dear, not a we. Ubi dear, not a toffum. Obi dear, me 2 years a Bible and come back to a yantity. Wankɔ ho adesua na ho ofe ani gina na ogina so no a eno ana metie asɛmpe nipa na ɔmo ka bɛma ɔhwɛ ahoɔfɛ na ɔde ware yes ahoɔfɛ de ɛyɛ na ade anyame de dom ma edi kan a mɛmɛ hu etu ye ho anamo ɛyɛ sa ahoɔfɛ no ɛna yɛ sɛ beauty is in the eyes of the beholder de obi hu obi a wɔ bɛma bia wɔ oba bi na ho ofe a ogina so de ye dey etu ne ho anoma anamonte number 1 but eno na chiri no character you say a woman with a noble character a hone be maintain aware no a wo akono enti se wa ya sa subai no na wa fa maintain aware no a se de tie bia emfa ho ne ahofa na kura vasti nanso ekowi ase no ni de bia ye de ebo no na Esther ye hwe Esther enso omusua efri de na ato wasti no nti de ya kan se emaba wa ene aware ahodo a egu no yensua de na egu sa aware no de suban na sa oba no odadi ene ye be na oye a enti amma aware kama seya okoye no eguo
Judge wonim aware a institution on its own. The only institution who come wunya certificate and san why day which means SSA wunya ntete na san why day wa enter. Enti utwa gradually, spiritually, physically and emotionally. Just a hum ena honemu ye tonko de srano honhom so na me gidi sane wa fanso so atetse no onim nyame. Just onim the characters I say enipa nya edi wura aware ma onne be matena no yetete no ankasa it eba won amfam no ma me no so so mu he guy anything ya can say a matan a ye de ye ma ekwa aware and we are the role models, we are the mentors ye man hwe ye so na wo ma ye dey won wanya ntete ye de awura sa gina bia no obata edi ntete ya na wo de tete oba ansa na awura sa aware akwantuo no wo efiefem wo so wo ma oba enu aduane so wo kire na aduane no wo kire na hosiesie wo kire ne kasa enti na ye de Esther ye dey FM ema ni sipita ama ne redia no so ye kire no ne also odesra efiri ne soro ekosi ne naase nti wo Esther wo se yes enye de aburu so pi nanso hu Esther redia ni na fadia ni ade a na chese ohene ne say yes menya oba mi dompe mu dompe ene me honam honam enie ene tini ya kan say mfa ho school a wo kwa honam fam yes lese uba fie asuade ye ena ma me fo so yentete ye ma yentre won kasa yentre won sene osini enipa dili ansan wakwa kowura ware na basa de wo de kire no no eno anu okosa subana anu okwa akoda na di e de akire ni kunu no wo aware nu sane kasa aya okotu ni bum 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 to say de vasti koye ye me nko so make us sense na ohina na apagya na kodu so oje na ho fa odi ne kodu so agina bia no emma onyanimonyam ewo ewiase na nso wankai ne kasa ne ntete ya ntete ne yie nti no ohwere ne dibia ewo aware emma Esther onya asa ntete ye no nyame adom okonya asa position no ehye nyame din enuonyam judge medase IBG judge medase na obroni ka say be say life doesn't have a manual but it has a mother o say abrabo ayebo no eni hyehyɛ nwoma bia nemum ewo maame adenji no obroni ka sa asem we say yehwɛ emfidi ahodo ewo wiase a yewo operating manual ye di operate afidie na obroni aye afidie ne se wo pese wo operate afidie we a ekwan sei ni sei na wase o de faso nanso ye ba ya brabo mu a ye ni operating manual bia nemum operating manual wo ya brabo mu ye ya wofo a ya beto wo mo ewo asase so na mi busa baba wa wo hwebe na wo tie me se edie ntete e na wunya firi wa wofo ho na empo entete a wunya firi wa wofo ho no sen e na wusi gi entete no efa na empanifo ka asem bi se enipa bi opeso ohuri bia no agye se wokoto se wopese ohuri kosuru yie pa agye se wokoto yie na edua bia nso a esi ho no ni nhini e na kire ni nyina so how deep a edua ni nhini esi ekofom no e na kire ni nyina so na me ka be wie se onipa abrabo ayebo no wa hobrase na be kire ba bia wankasa ubeduro na okenkan Ephesians chapter 5 verse number 22 wose e wose oba bra ne ho ase na bema so adoba na me busa baba wa bia wotie me na se oba wotie wade ase se ahobrase ben na wode tie wade ase na se ahobrase ben na wode tie abrabom je obi o ha wanum kasa nti bema ntimi ntwiti yie hwe wanum kasa enye nti no a wonni ahobrase nti no ade was a bema yede boa wa brabo no onye me promote slave queens but me try say judge me ye research be about san crofo na kuremu ye from slave queens no ye mom di pa e okuremu
nanso mpanimfo atwotwo wuro ne ye papa no bi no mo sifia kese ma san krofo no na judge me investigation kakra me ye ne say ye ma mu bi mu a omote awade ase no adane queen na ye nwale ne nkotena fi ho eni bosome obenso wono so be sa asesa na brabo na ade ba ko a me timi ehu ye ne say akrokro bi mu a ye papa mu bi no enya mfiri efie no san krofo etimi ehunu e de sa krokro no man ye papa mo na ade nti na ye ware wo mo kwotena fie dia o mu ntimi nya sa ade no enti ye besere say a preparation without character no in vain wo de sranku e wo wiase nyina ma o kala ntoso se woni ahobrase a be ma no obegyawo no aduane sabi umpanifo mani mu a ade a be ma di hunu se oba do no eye wa hobrase eno na ye biblical irrespective of said the obetimi apagya onan and styles ahodo abeya ma be ma no onkyere ne se wo do no gisa wo ma na hobrase enti ye besere se nei unim se ahobrase eye wasede wawade mu a Ephesians chapter 5 verse number 22 e ka kire na bema bia nso no obama ahobrase a try say also take it up good responsibilities judge judge Esther wenya ni munyamo dua bi humle bi nanka entomaguni bi de wonka ho ateche bi ni mabaya ene wona ekro no jeje menyini se ohene fiti won mo an wo je ekrofo nanum asem tumu etiki se obefa anoda de oba me wo gidi se na oban de dini fi ache etide wurawura no obana yini ye bie kopim se da bi odro no so yo ohene kase ye yire eti ono so no yemfa maid na omwa ye nti bibie wo yi bia no ense aware jeje e kase oba bren ho ase ya mpratwe mu bibie obefa bia no de ne gie ene wodo ne nam but okoduru fie no na adwan sa eho minim se ebre papa bia de beba jeje hwe yenia ye entumago na obi obefie free ball aso etima kosien ya pimpam ye kura ne duru ba bia ye ha adwen ye kura ne duru ba bia ha adwen ba Esther de wanya sa Esther anya sa na de me kan se eyesu ene ban bia ye wo fie bi mu ho no ma ewo ho because ne emaba wa pa ye wa so dem obi aso mpra so dem ene aso dem sa baba so bepra o mpra da because o si ntwa de ka ana ne nsa ene ne mpobu ehye no ene na tade ehye ne etirinwi wo bogu ntirinwi so no na ni wo ehye ne ebi atwe wo twere mti no onko pra so dem memfutu akoka no o so na nyame nhyira dai ewo wo hwe the bible ni mu a Esther wo sum nyame ne wo bre ne ho ase wo efie ni mfi ba mu aso dem no wo pra e monte no wo pra o tibi ko press sikafo kra emfikyire abre ne sikani no onfre ne ko so ehu no enti the light no eto so a enipa ehunu banyame na ehunu se nyame the light ne to so a you matter where you are bebe wo hye bia no wo hye authority wo an you matter there obrofo nye de bia so pese o kabrofo you matter there where you are yeah and the ajire sa do ko school na de wo yo aye beko abochefo ndi meko etije mi kan say wo yo oba wo tetie na wo de wura empratwe ni mo no fa ko wa wode yim pia fa ko mo enkoyesi ya wole ba wie eti ba wie se wo no ba twempra judge de oye wo no ade bi ekuta bi obese otabiri ma no ba wonya koduru fie wo ne mo asabi producer obonto blazia sa suban na wo de ya wo de wini ba ma na wonya na otimi kosi fie ba wo etimi bi store ma wo otimi to ka ma wo no memma mawura wei enchen ukunu emma woni ne wanhye no enchen ukunu emma woni mu ntwoma na wabɔ no enchen ukunu atade no memma ne enchen ukunu sister se wodi sa ba se wotimi to atade hye mo nyina mo gira brane mo hye mpobo de a wo wode no e be step down that's order abusua de yesua nei Esther ya wono ye janka kola obi amfa ne nyehwe obi ani na ne so a wono tumi be ye trespassing konya hima abotire boye ko wale wo hene no e mantiase se emfa ho ene se de ya ho ofetie
ya ho siesie tie sie ni ahobrase a be ma pie no obesoso wusu anu ti obi timi ka se na ba ma ne ho fefefe sei ne yire ho fefefe sei ene wakofa wei wei no ni ma de koro wonim de wo wei ni nke wo no nim wo puno papa bi wo kro no papa bi wo ya na sede wo de dane fom judge wo so wa penten na wo na se jinkawa kaw wo pensere he anu che kwa no na no na die wo pa sempa wo afiri an mo kopem nyame ani na woni an brase a me se wo pedi ne mama po ne nkanto wo de baji ku kwasem position no besesa wo be ka se duro enya duro bi one for back o chen ai one for the chen wo be so kum because wo pese wo ti ase se enye wa ho ofe nti no di akire na ho ofe na chi no eyese ye kotra ho ofe no pipi wo ho a ese ye de kotra ho ofe no no wa ho ofe na woni suban de a ene wa ho ofe de wo be ko eno na diversity ko ya e de na ba ya Esther enso di ejanka no ko ya wa ko ji aba no preparation what's nase eji tomu eme ye hye ni nuro korobo hwentia ene pepere 1 year amamre kwaso wotiase eme ye tete ya hanta dodo ene abai wantiase eme ye ntia no eme ye tete no wonya nu fo mienu tua ha wonya silver chance mienu no wonya ya wawie obetimi aware de bia me kase marriage is for mature people enye joke enti ye tete ma ne akasa kire mema sa wade a moti ase no me mama ayewa no monti ase sesa ahobrase ni mu a opposition besesa na de obaje opposition no one ra na you made because one was empa no woni papa ne yam kom da me de waduane na besio da pacho obedware tambe da ma me no so ticket Dubai onim kwaya ne kufa so a wodidi ne wote makola wote tachi ma abayira josio wonim kwaya ne kufa so a wodidi ti made no obeye sa ne mani nyina no wagya wade me se emfa wo no dibre e pepa be di Esther ho wo ye janka ne di kura nye enso ye de be hye no iti yenti ase na se yeti ase sa efie wo ba dwo na asumdwa aba na asumdwa ba wade mu a ye ma e benya asumdwe e ma se ye baba ko e bedane Martina na ba ko bedane Andrews sa asumdwa wo fie ho a enkora ne betie wo ma wo fo asem na ya ka bom oh there you go 05549319310548 93192 abusuafo ye tete ma o ni akasa kire mema segment yi de manage ho pen hello hello Pacho di baby akasa free Pacho me kasa free so ko Pacho mo free from memo na ayesheza ye nya problem kakra bi omugusu siesie why and you TV Pacho yo 05549319310548931931 yesi no be yentwensen so ne be ndey na yetimi akọ yenim sede e ka no 05549319310548 hello mami Pacho din baby akase free oh me Pacho ye femi Scott mkase free tabwase yo yenti I mean in fact baka kasa mi kasa kwa me wago me ye be se ye mano ye be se mo she bibi munu emba mo te munya se ro mo enye de at ye fu de le be se akasa kire ala so mun ko mo se akasa kire ye cause obado akasa kire be ma sebi o fu se one be ma ne ye pe ti kase bia no a on trin kansa an kanche ne bia no no catch a bear simply because someone is a bear man for man. And that young man or baby won't be part of can because only for the bear money pay. But that would lose bear man a head. So, one brown once here. Bear man on do cause about brown once a bear man, a bear man, or band up them or baby. Say, that's a young man. Say, bear my dear, bear my dinner for me.
no mo so o mo copy sa yen so ndo mo sa medase so yedase hello good afternoon afternoon pachodin baby akase free about a very PK because I feel my pointing with one for yo yankwe get the program there come up at the team the team uncle position up and not in a cosine and TV with you now on any about my didn't say very I'm working in fact and money is to papa I say do stage here I will say ammonia I'm not for the ball now almost original men so I don't can be on it. Sense of good one more see about sense of them be an no. I'm not for young and someone who says, you never be can go tea and Kabua. Engineer Semwa, Madia, my partner was among one among Cassan, about one my among you because I penny will feel only penny a year. And there was 7 young to watch and blow more than would see 24 because penny quawa the first is a penny quawa. No young to watch here, can you feel anything few years and say the word and as a year, Oceano, again, I love you, Oceana, yeah, I want to I love you, not in a woman of that. I wouldn't be a better of fear, we shall free. Wouldn't say you are well, you die, you wouldn't proud of Comano. And yes, I'm a far too much or no. One goes one to my bow and I'm for now. It's a foot on your custom, also getting us of premium. Yeah, that's baby. Hello. Good afternoon. No, about him, I didn't baby, I can say free. Actually, 30 quarters. Young queen. I show said blah no kind. Where you know, kind was it would be a dance. I mean, show the 30 metio no. Metia was the same. My wife said the AC corner. I mean, shroud, Ati, Yaboko, Ati. Now, when I may be wow. Hey, bear may be wa. Ufrasia no hadrin. O Nina no jay. Obi su be wua and o hadrin. Nini na mu no medofo gina. Na nyame nim se wo ubetimi. En wo de wa bata na ho se boafo. Ubedi nkunim. Obi beka se wo de aduro. So na nyame na eyosa. Hello. Hello. Pacho Odin baby akase free. Me pacho Femi Amabana. Ma enkwe. Asuma mo kana me de papa meni ade no sem na maka me meka ni se na mi nsira mo na ye man so ma ya bofre no ko mapa na sama no yeah that's say hello me back the program me pacho wo su o hene ba odin baby akase free me pacho FM ko ku watin me kase free obu pacho na sama pesa me kan ne se program na mo ye na ye pa na na emma yuwa no mutu oni fo a woni yi ene ma emba mu wa no so the same thing the si bemba wo shata dia no dia the same me handa we nyina the same le eta ho obe ka chere prompukura no umwa nti se program dia enka se de dia no mo modia na mu ye na etrepa emo bi fono tenya no woni ye no enti no kwa kware we need to make class ya it da say yeah that's say mo am send a message say quotation I start chapter 2 verse 8 down. Hello Pachodin baby akasefi e bread me kasefi pankro mo e wajadu yankoi me say asema mo kind of just the program you did, in fact, just a different. Sompa FM. Sompa dear, just a uti with one just a BB costume. Now, the mechanic said, Maya needs your foot to papa, and a service of it. You know, Maya needs a good idea. There's a method near a Yamasi Chronometer Mawalia, if you need 2 more for Socomunia, sir, and Yamabia, at times, Yama. Man near the year now. Again, if you say you two almost for like that, almost so no. To me, our year, which is more almost 32 years. So, the next thing is a year to my anno for pa, and I'm going to move here. Yeah, that's hello. Hello. Would you baby our case free?
Actually, I feel like it's from because every month is so because you let them have quite a bit. No more about to I think the whole Ghana and mission over now. I mean, you tell us, I say Indian man, I'm on pay for two. Say, I can't say, the people, and from our yeah. I say, telling of the land, who from about at the 50 by 40. And I say, I'm almost the program. The money reach to that electoral. The money to the white day. They have done some program. Put together to the on next canal to the car. No, I get my capacity. Will take you? I bet I want the whole night. Yeah, that's it. Hello. Hello, Mina. Pachodin, baby, I can say from Bahima. Sompa Nkomo, dear, someone. Your papa is our him, I mean, say, if you will be up a pepeana. I'm Patron, many people in the one dance. Now, all my corner and the Cassa. Pia. And I'm a dead to that program. Yes, the Namia capacity of buy. I got that program. Program no more. The near the set program, I can be a program to have. So most pan, yeah, the same there. Again, animal, my best today. Only a program here. You're somewhere in Blancata. If I'm not something that will buy and many. The papa it's in Mao. Yeah, what that? She program I did the almost whole program. I can't have it. Medas or him, Esther. Hello. Hello. Pachodin, baby, I'll cast free. You young quay. Yeah, Medasi. I don't know can papa and not to do it. So about Preku, about Samai, one about Preku, a theme of thing. About Samai. Can you draw the same to my Juro Kuno? Son will Gary. Our Fabedua. To watch him. Bow already. The boy must be about Obama, Papa. Obia Bawari shall soon open one. No power high, the oil high channel. I feel yes, who not no fit. Osika no one. What is our area and Koye? I feel you can't yes, Mamma, men should be here, Papa, Memano. Namely being yet because I said I put you a control fee. So to find on my Anna if you do so about if you are the yes, or Bapesa Sabron Samaba and colleague and Mammy Fool to you. No, I can what I intended at some years in a 45. No, I can only be a pan. Now, what is being back for her? We do a commission and that's what's awful. I think it's a preaching. We are here. So you be I was Sompa. 90.7 or my beam and a wine and I want to answer no or no can see the agro. Hello. What about Fracasama? Yeah, hello, Maza. Pajodin baby, I can say free. Hello. Would you baby, I can say free? Because I say one person, then yo. But the program I'm presenting come as a meeting. I don't want some my account. I will for Nankasano. Meaning, will be more. Meaning, will be more. But my wife and a grand for you know, they are 2 of them. I'm going to phone on my wife or Mancasa kind of cry and yet, but they are for 2 bathroom. And the program now with the Abano. And so, dear to me, and for no magic, I wanted that. Almost so bad, almost a son or what media to a woman of it, or woman so far, what they are here. Or what in your almost how much in your book, almost I'm not for my hour. So, my man, I can who will fear the banner she answers. Was she up an abroso? Stand on here in a mentorship. Near wine at the word, what it is one. And what did you? Yeah, that's mammy. Hello. Hello. Hello.
Hello. Hello, Pacho Sompani. Ani o ahene ba wodam. Pacho mo program na mo ya mo kwa ware hye kuna chemu. Tambe na mo ye no. Eni ye adawodom. Enu ana mo ye. Ya wada bia ye na ye. Enu ana mo ye. Oh, eja, ya wada bia ye na ye. Yo, anya mo tlawa. Me ri bia ba o ma. Me hu she, am bi she mo yan tan ti na de. Oba ni na de na se ma ba o. Sa, ewa ha, da bay. O se ene mo ka so mra o 9 o'clock. Anopay. Yo di afa wo number na ye wi e be frɛ why. Okay. Yo. Ka. Osuro ta wachi. Heavy your Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, my dear. Mpacha udi baby how free. Oh. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Medine akosi apia mekata fi jaku amanse central. Yo. Ohini ye dam wase ene jumafa moye. Nyankopon insira mo pa ni akukudo mo ye na openfo kan se ndi se eso oba kan enimotua enutua ne ba. Enne ema kan dodo no na kire wo moma no se omo nya sa brabo enu. Enti oba na akra na fa ade a wode ade titi a wode asha wode pia bonti ma minu. Enti onka enti wo abonti no bere no wata o he study a rekin nya nto wase tete mi sie kyerɛkyerɛ ne nya na onye enti na kin se obe dance bamboni na obe ne maboni bie di wa abonten but enne ade na maame fo ene papa fo ye maame fo ndi kula tumi so omoma se kokko ye sa rien o enti se ne kan ye su oba tan mo tua enu tua enti enne ye gu asori dem so ne andi toni kwa na ye kyerɛ ye ma enti akra ne beko obeko awade su bambon ne de naba enti ye dem wase mo nkoso nkyerɛ die obetie no numi nse ebe boa no ama na brabo akoye die wontie no so de e wonu a yakopon nhyamo ye adwuma pa mo ye ye da se bebre. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon sem pa chodi baby akase free. Sami takrade. Yo aja sam yenkwe. E pa some to bisa some haka. Yilte. E pa cho what family say. Ye nyina ye tie so ba. Let's who say about no obre. That's all we dianem we senior man. Open into the other corner which trigger ya man. That's all band who say we yes I didn't say. After the on yes I didn't be no in our boss. That's also cast a wing ye be. That's one catches a wing answer. I'm going to call my patch. Onye macho papa. Onye macho. Ade ba ko ma ye di hu fo no. Se oba bema epe eboa na de no. Oba na dwim wo ha no no de aye bema na dwuma. Enye bema se de bat ye boa ye ho. Me boa wade yo. Da ko pe bema na amwa na wo de aye ne wo de aye na dwuma. Enye ne kwan no bra. Sebi se wanyini. Unya akola. Enti decision bi wo ho a sabi nyame na metra ha me take am but de me metimi aka che se wo yere onye machio ohia kasa kakra why me nya kasa no so ko bona dan fa mane a eya na papa o yere nya machio oba be no ye machio a woni ni ku tia se mo ba ko bona dan fa mane wanyini e wa wade mu ade e fe na wade no wanyini mentorship no a ye ka no ebi no eti wonu ohia ade kire so obema ne ho kwan ne ebe kire no why na menka ho adwaye ne de ntwitwi biem pa che obebiri ni wadwuma no to so wontwi ama ne ntra ho hello kutwi adwaye dadi abenko hello pa che odin baby akase free Hello. Udini baby akase free
Pastor, medical communication in Tampo. Yo, Uncle. Me pastor program the manager of because in the program I think I'm na transfer via. I can say what they be anaka. Which you do TV no more radio na komuti sans and passe. Because our lenye so be can sa goodie. Our le ya dia because you come and play and one family akọ. Because to me she is na park so. So we just so that the board need to be me say question. In the program manager of park bank when you look at the so that they are topic this many year. Yeah, that's your friend was and I asked them you were Esther chapter 2 verse 8 down. They be ameka say our reformer what we are seeing maybe wa baburu ebini Delilah ebini Jezebel ebini Zuleka Potiphar yere just say you be sua de next week nyame de chaya wada you be radio be about Abigail kwanya ka ye be kunikum na wo bay nam ne tachere maso e ma wo wuo no it's free ni kun so koye ti wo yo ba kwan be na wo fa so a wo kura wo busua wo baby atoni ma toni kuwa amaya abronsanfo atowo mo yanko computer so adwade imra ye beto aso Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intentinafo biara wo zipay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will seek our zipay agent a eben wo Yenina ye tie sompa you will seek a biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270 # na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo p a eben wo akoyi usika yen ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na zipay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare ama menu mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia nkakran ko sisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Naminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Medu ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronku nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na sene machi kasa tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti sene ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke rasa wan sha stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene di animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ene takrade telephone 0260 1962 19 0260 19
6219 ɛne tabita yapɔmudenie ago GN life dawase se wenya ye mujidie ye nida se ye besi ye dademu efise ye guso agidi se wabrabo nhia se wo pese wo to insurance a oni yen sha ase ne so ana se open semfobia e dia fa yen smart child policy no ho yen passage plan policy yen lifeguard policy ana ope wo sika gie no ho nsɛmsɛm bia frɛyen awo 0503 740 990 GN Life. Still, every life matters. Of course, every life matters. GN Life. Smart child policy. Ebi ma uba. Ene, medofu bi edina woda. Lawyer, bafo edina woda. Ye papeyi. Bebi owo biya ye fune wo no. Ye sre wo suru nshira. Edima ye funu no. Lawyer bafo na wudi wa woda wo hini ni amakranche asem wa medi gyawo no eye dwom aduanan ba ko Psalm 41 wasi enhira ne de wadwe mubroni hu awrade beje wo obehwe wo so na ye kan kofom no so wonyi hu hye watamfo a wo pe wo ne nsa da lawyer bafo udwini mubroni hu nti na wudi wa woda yi edru dindin bi mu a wonyame nkai wo na wontwitwa nye wo ebra wonyame abie chapter fofra ma wo abra bomu yi ewie unua ba mi yi apaye sa wosoro wonye wi womie bia pona kase ne nketoa nimde ehunu ne nyansa ahoden na de boroso no wo Moses ho ban na watimi age wani akopem nkokora wa brem lawyer bafo happy birthday boss, happy birthday hip 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 hooray me babu falu wono nya na ne maame ne nso nye ene ye nyina yate atomu abusuafo ebeye nansani ya ye case bi me ya me se me penmehia case no so efrin suta ne mampon ene baaye ye de ye tasem ye ntanipa said ye omo de baaye a ye giye sana wo so do de ba ye beje ni ye mu na ye peto da bi ensem no na aye bibi ho na so mo boa yen ne akoye nim de kan mampon commander mo ako papa tuchema onyame shira said ya semi ba ye mada abatan yosu nyame shira wo famra no so aye dwuma no na watsene yen se mo famfa na asumdwe mra nyame shira onyame shira baby a wadi uprosi na kodru bia wodi bekwa wie papa onyame ma ho masem wo be wie nanimunyam mu na wakoje wa home dofsu ya maami Josephine yese ne to ti semi die bi ba papa bi majo onyame shira baby a wo bia adwuma so amobom wo sura hu onyame onshira papa said ye mu nyina mo de ntoma bom ye mo na mo pese periperi ye ebeye adwuma sane ye peno onyame moa na kokɔ wanim na ye manage a monkoso antene wo mu ema yen no mo yagye yensem togbe CID togbe ono so nyame hira no togbe nyame hira discipline man nyame hira ono na ye crime officer nana crime so ana we togbe yo eti togbe onyame hira efo togbe de na je se fo so e chief onyame hira no papa ne kwan a mafaso a moboa amama mponi nsuta ema ya buruwom mema ya buru ya yirenom ema ya buru ya kunum kola ya tie atua kola bone ya fifi mu edi wo mu ni mu nsam mo gine twanto mesis mo kokoso sam be masumdwa abafie onyame hira safo nyina ye ne mo ane bomu ya adwuman na ye bekoso na ye nso ya boa mo na mo so asem no ba maka na asumdwe atumi aba onyame hira mo onyame hira mo yes in Rome hotel and Ghana commercial bank mo biem se wuja nyame hira mo papa abusua nura ye kan asem ni wie na ese sofoko nsuta ana mampon ne kwase mampon ti de kosi ho no sofo ebeka Martina wa ha
Andrews wane ma no wana de omo de ba ye no so omaka ame wiase nyina ati sanse baby e chechera boa no e ho a ne sane no gifo judge me da wase ne wakonya kese a wote so se onam otume so na nura every Monday no asem ne bai obi platform kese ma yenwa bata na wantimi anya ho na ni hira ka Nyankopon se ebra ye kasa wie ye Wednesday no so am se menko na menkonko hia dimisha komenda ona ye penyina wo ho ane cram officer omunyina wo ho na in fact ye ko ye no ka aposofo bi ni mu a kom ko ye ko beka se ye nyina ye nkoda kantabaka ansa na so mu do odo koro ye GF so tenase titru pa ye commander ne ye nua ba Josephine na ho ofe de agese ye de ne ko Germany ani agire me ko me kwa ko pena hwe ne ho ofe papa esi to patru muluku ku bi o me peni bia me ko ama de ya bo ama de on ya bo ama pe bia yo peni bia esi niam wo teso no we so de maja bombo na ye nua baby ka on de ma nyini din o ye tuntum on fan cheme na ye fan say madam Angie. Na mi shira no. Oh kasakama. Na mi shira no. Sabi abufo ba. O se wo ati bibi ansa na wo di odo aba. Na ye nua bema senior man wo ye togbe. Wo ye chief na wo ye discipline. Yo hwe de we si kasa was hey, aha ye mememu. Aha, ye mema etrabie. Monko ba bia ma ne wo no. Wodi agwam no batum. Na ne kwasem jaje koduru ye no. Embla ne kire say akora no 15 years ya. We development. Eti die embla no kire no. O kire ye 201. I embra parliament for the 2 mu e wo emblem no. Ampa na wo se ye chia branti. Eti mi ma kwanse ye nche no. Se de embra nti ye chi no no. Ye twi o mo nyina no mo asem. Cheche ne mamu edena trase na wo so wonya bail ne mo ye den enso ye nua Josephine ne togbe e komiti pam ho e ma ugina so pebe na so me bail ye nua ba me na mo ba na dwi mo chei wadawroma ni nyina so mo mo na so mo ya de papa ka obi kura ko me jam wa ko wo ma ya de mo ko na Josephine wo de ja me ko tachi ma ba me bre wo ba yire ne kwasem ya so de bebre wo me bre wo ba yire ni ji ni jabidie eni mpunam sanka ni bebre wo pa mo wari eti commander o woman pon one ne ma onyankopon basa ya do nham na mama asem so aye de ye nua ba ta so ye danase de oye bia so ye de ko batan bia ne ko ma ne ma eti ata onyankopon hira wate odo wo ma wo ma no ene wo bawe no sabin producer kofi babon ye nyina ne ye nkura bone esu ye ma menim ne papa no bro mu ase etete ye no koso ne fa Kristo etete wo ma na bibia be ye judge wadawroma apodifo mu nyina ye chia wo mu ana Josephine titiru Josephine ane ye nua ba onyankopon ehisa papa ye domdodo na every Monday ko no obetime judge nka ya me sha yo me be kwandru so sanse we nkomo ne ye bedi asem kura wo de ba no emu owerem enti said ye ne da no no asa ne be ko bible Quran said ye be a wo be ka no kore ani bodu ade na ape ope dadan apa de obeje ye na se konfo anoche ne ire ya asanto ade bodua na obeje peja kosre ayemi Andrews kraminsem bodua yi sasa ma me be kan efri makoma mu no kore nko a mi ni tro all day in court Andrews anopay musem wasem fofra mo de abantin ka story we kura no enuru enyam de but ese e mam kwan na o ma etie ofie so akoma tom yem awie de ba ye Sompa boko cho de tie ni se be se na nsani de asem bi bedan na asem ne ko banyina modi akira bisinde na ndra ye ko mampon ni ekodru onum no ye chemetina ase kirekire bibia mu kire me ma meti ase se de me ye no afum mra de dikan no police penny o ho ni obia asemi hye ne nse bia me de chew power no ese asemi si ye no mama me ho kwan amna amo mantwema so se de etie na afi nso mesre abayo yi ma me Martina ma me se de sie bia no mesre no mfa ncheme ebia de na etie nse nke nwosa nke bae de enso baby e chechira aboa no ehwa na ejai enti baby a me chechira asem na no enti ne masabet na asem ebesane ewiase man nyina mo ho ese mu se
mumpa metina maame acho any police phobia mo asa if say woni Martina sign wo how bia wo de maame na fam masa kasa wo bia asem bia o how bia me de metina fam bia maame no Martina maame metina maame afam bia me sense on fa nche me ba ta bia no ane ba ko sku akonye na wo no be se ene obi a o ka hu bia na asem no se de ekoba nyina bibia che se mabu mra ne so se eye papa se e boni o emra ye mra nti misire mpanifo se omfa nche me tina che se ne esimu nkofie nkoka ana no de ho no be later yo Miss Ghana betena se kofa bai pa cho na de yankate wani mu oba tan watimi awode yetwam kra nyina yetie sompa ete say nyame you are no kasa say nra obetena wo se komdo say na wo boy so ma me to wache ma wudi ara na wo so wo ya kra bone sa and pay yetie o kasa pa cho me bai a enu me bai na me be cheche se de nsimutie be ni nyina mnim say yankwa bone sem na me ye mpapa gya me ho na me sha mma me na ahwe me ama bedru je chestre ntu o mpeni so obi nsem ma brabo kwa be me sere no kwa boni sem na me ye ni me sere tiefu nyina so mo mpa ne chew ma me na boni bi ama ye ni bia wonyi ye obi en free mu no sanje ne sene ba ne me na me de bai sempeni phone can be ma me yempa o ma me chew said ye why you wonu ho ba chan to o papa eja wo na wo usa o ma me na tete ne mohuri ma hwe wo ba chan ti wonu said ye o ye na ntwai ti o ma me fa nchew ba chan Sompa FM mensu why mensu na sanyo o ma me nko abusua ne nyina na ese o pa mo chew ba cho me se obi one me ma me na mbia asem no ho ba ye mama no tia no so mu nyina so mo mfa nchem me na me se de na me ye nenye ba afi na me se na me ye nyina ye nkrabo ne nsem me se o me na na mu nyina so mo mfa me fon so che ona na reference e bondin ina abna ne opani asiama o mu nyina apo mo chew aw na e say school no be san akọ ba chan be koda be I just need 2 months. When you're 2 months, I will start because you're new to school. Akasa, you see, unni my dear papa, and ne almost first, Martina, unni my dear papa. And the school need to obey on. Martina, school need to obey call. Now maybe her what? Means in the summer, me before now. Said ye be, yes, I could go back the net, ya been kumba. Eh, there, we any moja. Ye gusua ye adwuma ye bɔ mpa ye de ye de tasement nipa wo de bai be kan se de tie ti se wa wahunu se ntwa yi na ma be pache wa mo be pache adentina ye ma kwan na wo fa che wo pa number ye be som ye peni ye nti ti waka minimi se wo ma me nti kura obi betie na wa bɔ na mane enti kwaje oba rejoice na sister nso obi ka o meka na afi yema abedwafo e ofi anso ntumufo na yenya mo kwan fefefe na mo nko mambrago ba chete say iswad anope Sompa FM mane so anope de boko yo am say no ai bai de se metu ja yeko mampon yeko edisi nyina nyame adawroma penifo a ewo mampon commander ma ai Josephine ana manji pa mo cho yesi ye bia mo fancheme mo adawroma ja se de muhu mi mobo eni akore mutie yasem na ja muhu mu ja bibia mu mo adawroma ne penifo ya adawroma amodi bibia che no mo adawroma sana me sa magina ho me nua ta me sere no mo fa kwa asiama anti abena pa o munyina achew madam Cindy me pa o munyina achew se de bae no munyina o mo fa ncheme madam Cynthia o munyina o mo fa ncheme bra kwa me pa o chew ye me fum ye bia no wadawro mo fa ncheme de se babone ye wo na emum donko na ye nto me sere mo mafum
ena me benti mo adawuruma munya bibia mu fa nche me na mo fa nkola no mienu fo nso nche wo mo na mo kan mo mfua te se ena ene agya na agya bibia entoto na akwa mu mo adawuruma mo fa nche metie mechie nsuta tie fu nyina se obi biara wotie mewie bia ompa ataache o mame se de me ne me ba ne ye no ye bu mra so me pa ne che omfa me fo nso nche me ebusia asamono aboye pusa ti yede ni yemu ne yepe se amati na ibenya kwan akoni suku na akwasi ageman wokum komun onu so be koni suku bi kura o mo nwale but o da ache be kama eno ne yehwehwe na innocent baby no a otini baby na wode ne be makokwa no aya wode ne waba no akura ne so da ache anse na etumi aboa fani kotena reception na obey kakra be boni tiama no kola bai wa fe ne ho fe na yetimi akoyanim beza jambo judge me da say judge edrum emre bia ya na obi eye ne bibia ya na yenti ase enso so ya na ewo senti single parent eya de bia ha dream papa single parent what you say Martina mame sebe wo Martina no wo kru no wa amoa no anhwa akoda enti no a single parent enti ono so hu say wo pese wo de ne ba no esi baabie na emilia so no si el kro no ayonko fa ne afokubo no ne ade ena ma Martina aso ye de a ono so one tene mame ase enu tene mame no na de nyina no ye nyina no na nya sebe se wota Andrew anase wota ne ba no na emom na ne ba ne daache ena na wo pe na ne ye kan se woba etete ebankwa sika fam ne bibia fam ne ana ede ena kwama wese enu nyina ebaye enu ntino se enne enura bibia kwoboko na empanimfo transe ewo mampon no aposefo empanimfo ene wo modwuma yefo ene Martina maame no mo ne yakoba ye bia no ne kyese ese Martina maame abo eto ne yem eno na judge wo hwe ya bia ekoso esa ene so no wodi enemonyam so asan ama no achopa ne bibia kyese bibia ye ekoso bia no antiata ne ye kan se onyankopon won hira ne koso na tete akoda akwara so no sabi ene wo hunim fom so a sabi o wo so no wodi ache no ma fa no se wo ba na dan kwa ma bia no akwani ni ma de obre enye kwada biara da ena akwara so no wonya ba ase de ye be koso so na ya tete no na mom ne ye be se ne se Andrew we go school Martina be go school enu ntino montam no ebete se na be obi abetime asua de na ne ma me ya de no sa de ko mu na o sa kwa no Francis no wala ne hwetenten sei odo no se mu kura mu sha odo kura monti ase enti Andrew Martina kwan no onko ni suku na so suku na sa awade ya broji aduasa na ya wa bobra na betime gira wo na so na wa ware ahwe no na ye ni baabi a wade be fraba na me ne ya kan say wo bobra wutimi take decision na wo ye bibia na Andrew maame so maame obrado ho ase brago maami bragui obrane ho ase na sabio bibia ba ye bia so wa pa achew na antiata so de minim se ne benya kofi o de wo mu nyina ya busia enti no antiata se sister brago apa wa chewa ja bibia eche no
na montra fefefe sina be ya akwa no so no obenya enhira na bibia akoso kama munyina monka mu na monhwe akora keto no na daachi bia no enimonyam ba ebeka ebushia no emienu nyina ekro ye ne odo ne ntiase eye adwuma bibia bekoso kama enti sister ata me da wase pa no ata de sam de mekwa akwa me da wase ye de adwuma ne de sam ye no ata na wo de ne ba ya ka me ginam na mako because me hwe mama tina nsai wo ye me so me ba nti ata me pebre pa na maba ho ko da me frɛ na wotumi po me din wo hinini wotumi sɛ ade a wotie me papa bi but ya makola no ensei enti dano no kura no me koma wo say Monday no me koma wo say de mati wo ye ya wo wura kola ne bɔ ma me ne so no ne kwan so an wo ba tai bia be single parent wetumi ara wo ba be man ka ho na kola na ntimi antie wasɛm na ne to aye flat is a shawe pretty na watimi akofa be ma no dan a wo ye nipa obobefu enti ye kama wo na de kofa ba ye nyina ne se kiri asem na so atwam way forward ene ye hwehwe ena ye se afiadu adu ni ya ba no Martina ma me ketwa wono so mfa nche ma so madam for pa mfa nche Martina de ba ketwa no mfa nche Andrusu na ye se wo babone a oti wo ba bi nka ne kosem mo ba ya ne paya sa me awi ene wakwa akotwe sai nyenne nyina ma me se jampo me ba mo adi asi o wakotwe sai nyenne nyina de ai den e de aba ti adwo so na no nye ya oye wen papa yo na omuhunu Andrew Sumame mobo na Andrew Sumame no so e fan full respect no so abetra na nu mobo moba ono so e won ho so wonye no so atwena no sa opura wo fe amanwo no abetra se oya kasa chense ma man ko di o mate yes so tumi kofi okodi atem so abetra e wanu so opura wo fe amanwo wo wa ti se de wo ye heye yo mesa jam professor o me judge na semdemano esia ne America ne se bamba no cha se enkonda emrante ne maba musiso a muya monto bo ase na we na enko ba bia ebedu me bia de ka otokura na wodwane wo monto mo bo ase na mo musuku no ehia wo na wofo na wiase ya de wi sika kura eden na wo mo wofo entity wo mo enti ne asie obi a wotie ye bia so ye girl so ye boy famu nyansa famu adwene emprantwe bia ya wotwe ma wani na hono mo sa wodaache efise ne no ebedu ba bi na mema no se woni certificate awade wanhwe wonya bio na ewa wo obi anware wo ene ne so sebi se wonya adwuma be me bia nso empa wo entime sra mo mamusuko no ehia mo na munya bibi nyina so na mo fa mo bra na ni monya mo emra pa na se mo yesa de ne dia tembia no ne wenwu se mo wi bia be kote ama ni monya so aba mo maame ene mawofo enyina eso maye ntumirika enwoma ne dia se na fe kwa na eye den ene so nim computer mu a digital no ya vice dia eba no enwomesua wo mu enti wo school no eso hu se wonim digital wonim computer mu a wo research kra no wo be faili enu nti mo ma eno no ehia mo ya de fro bia ya aba na munya empra twen ne hwanwan no emwa ma woni nso buku mu na sua na sebo ma me ne ma nko suku a wo be fie na mo so nya so fa so nya fe na me kwa bonten akopu obie na yese me ame de ne menya enu nti ne ye ka ne se ye ya wofo no so ne be nya daja ma mo ye be ko so otumofo na so ya mo ntie ye wo tie ye no na wo nyanchira wo to manu fom a wo nyanchira o enu nti na bible se di una ne wojani na wo nkwa na aware wasase so na se ne ye tum ne ka ne de ye sramo montwi break na bibia woni mre onyankopon so be bibia kama e de amamu onye ni me dase yeso e dase ma Mary yo judge that's it enije adane mareho reho papa na mani nso age e wo sede asem no akosie enti all stakeholders e ka stakeholders nipa ye kan ho ama asem na be wiese titru judge odifo ya minshira pa oni judge na afenso mata
na ye ka asem ni nyina na I felt for you na me dwen ma me no ho pa because ye no ye ni nyina ye se ne ba no ne nsa be ka na ade but hunu na wa hu na kwan aha enti ya das se odifo tu mu anamon be hwe de etue mu nyina no mata wa ba fom no ase de na meka na bibia timi atotoye na wo ba be nya mani agi nyina so osa be nya ne ba ne back Martina back na wasade na ade sikwan so on se nra na maami ka bibi se mi yehia ni o mse mi yehia ni ade o ka nyina na me dwen ade foforo se enye se otwa mpoa se o yehia ni o na se de mo kan se de ode no ho se obetimi ahwe ne ba ama na aduane adidie na ma hwe ho kra se ne yesa pe bibi ama na die se oba tan a ote ho o dwene ho se obetimi ahwe ne ba ahwe ni yie nanso akoda bone ene ne mema sam ne ne wakofa ta ne ho nti ama agbewie se tinu otete pa na nyame nhira wo se wo bre wakoma ase ebra ese nipa nim ti se krochi amansa na wo bre wakoma ase na wo tie ye ene police fo amoye involved maami dwonom ne mama anjinom amoye involved nyina mo akire se muni mo mra no mo de mra no ato ne kwan mu adiama enkodai ema ebesi sa brese bibia abasumdwe mu a nia ye kan se nyame onhira mo papa me de nyame ase wo sade asem na be wi akodai sa akọ ne maame wonti ye tu mata se akodai ebei fa ne hye wo yam ne onnimu nyina fa odo ene akoma pa ene batan yenso no fa genitum ene wo nana no se nana no kura wo na wo sa otete no enye maami na wo sa otete no wo na wo sa wo je oba no tete nana mo bia kura hu sa oba na wo se dia akoda isi nim ade enkachi 15-year-old girl there obetimi ato aso akwa na ni nyina e wo nsem de nyame nam wo so de na ba bedurei enye ha e na oba be jaimo eninti enkachi bomodi ase ubetoa akoda no school no so na wa nkasa wa je wa de ahwe wa de na afei sa Brant Andrews nso be de no ho mama na nso so Andrews mu enkachi bibia ni wa say nyame nhira wo se wa pa o mo chew because ya say akoda 14 15 na watu afri ne maami anka obetimi a no wa betena wo ne wo baso na emu owira because enkuro bi ne aguro bi na omu edie dia asa niema eninti yesre se enkoda no nso mre won akoma ase won san wachi na obia school a wasa okono onko na nyame botaya owode man koda mienu enseye obia omunsa mesi kwam na nyame di omu beduru ama ebrese mu no wa hye omu anuonyam na nsem ya esi ya ne edaachi ebeye adansidie obeka asere na ahye nyame no de atu nchirima so a eba nso de efo ama bibia aye kama nyame enhira obia tiefo a mutufo mo amutie ye mo nsem a mo keka ye ni nyina aboa ama bibia ba wie ya ye kan se erade onhira ye nyina judge nyame nhira kwa difo ansa na beba me ni dwamra na wo de awie ni afa e course GN life for na wo mo de smart child policy no aba fa huchi mu o na ubada achi ni pesu ayete mpenten kwa ye kwa besia bo ye mentia uye bi ma uba uni wompo no na enidaso ho osifre 0503 740990 naji munchiremu pa e che mi die zipay ye kwan bia ye nam so a ye trusikan akrade na yentete wo na mum ye ma ubi de aka ho kwan ba so na wo befa fa phone no o dial *270 hash option 1 o be bisa ho nsem kakra bi oji information ni wi a wa download na wo save o send this canwa wa dial *270 hash option 2 eno ano no zipay o se yen kase ene de ma mantem network nye ene ye memenda bank ye mie na ye boy mrane se GD Liberty Conference ekoso baso edame meneda July bosumi de toso aduonu nkron e wo Maranatha Evangelistic Ministry Harper Road Kumasi Adum wo kasa hu se
Mamekani answering, let my light shine. Mamekani answering. Was it sorry? O so na se mu da ye de wachi ma ho ye den. Ko na ko hia onyame ewebre onyame akwa o man ya wadu wache wasra ne ngo ayaresa dom de ofa ne kwa na me fa ne so sane mfi umpuchiri mu adwomtofo eda na ntwe Hamilton kwa mejedu minister Efe Grace won mu nyina ka ho na dwumade de ba wakwa mu say ye miza wono mama ho aye den odi aye dwuma bre dodo a wonte bre mizo eye aduane emu oduro eye ano ne de ne nso aduane wono ma o men na eye nyudi a ene na ba bia wu benya bi e wo manager Daniel e overseas ye ben Alpha Radio 21st clinic wa Bikani supermarket abawa post office eye Ebuyakwa after Baptist University anomanje PNC Ventures yani charity hospital janshi die nmuhwe asafa binchi na Sachi Enterprise Freyen 0246270221 and 0558106348 nani ye Nkomo amuzu Panis doctor amuzu we ye wodo ya ebisiesie emeja padea atia kotomu plastic edusuo pampen gine mu na entimi ma memeni nkafie Dr. Amuzu so be yo hawo no sanse ye peheba gani dia eyi wono a me pacho obeji Amuzu heba powder ensuhie si anase koko na wodi Amuzu V powder no so agu awuo anamakum eno na bem wakono na ye kama watumi ni uko ahia woda wo se tim cement no watumi akeka wo ho na fe wodi Amuzu V cream no wodi adobore asawa wate afam se magiri buru bandia e di fati pan no mu ne mu ayo se moton wodi wo mu mawa weni ayo herete ne pa chaw e hold me pa chaw ubenya bi e wo ya try kese otafunhia eso enye sa freying 0247776743 baby a wo bia ye betumi di bi abrel oba kukuni ni mami abe ene waye de obi nya bi da edura ne enim ade ane enim se bibidro besa no mami abe asa se be ma otadua ma ye mre otadua ye tenten fa abrodo na ye yi ase kankan aye mutkro henia echo epilepsy rana bato koko puma auto braye mu ha na de ehu eye sickle cell any holy heart also de koye enso ne nkase sickle cell mo ne bi wo mu jam na bra na ne metonchia na be unsi nyame wotumi maami abe oyoba kokodrufo tano so patrapa new site 0243345392 and 0506460208 Traded Farm Enterprise black and yellow bidie powder se wo yam ebubomu gunsumu se wanu ma wudro bi a wubewu wo fry kutu ntumi nka fabi gunsumu nom o sabo no yesi o ha wo mu fabi gunsumu nom o sa ajeju mi atuatua o nema wanu msan wanya hangover fabi gunsumu nom pacho halitosis pampan wanu mu brush ne so fabi gutu na fetchus e ma wa yemutuo e be ma wo yefunu na koda din kama kala nso ay kama ubenya bi e wo komase Freddy Mens Danny Herba Apidank Kolinak Missy Eba and a Blazing Roqua Benya bi Ewosa Enyai now Freyen 0243-943-413 and 0260-898-914 black and yellow Universal Natural Clinic Universal Natural Clinic me pacho se untinimu unompem waposo ujonku typhoid hepatitis ayemukuro yadie biada malaria universal ye wo fidia yetimi twa wawam emfoni na da fidie so na wo hye ye do na be sinsum na twuni padua ne mu fin adwumayfo na ne mu te ye watonso s line be bonsuom wa fred doctor 0556244102 and 0200-158-272 Dr. Yafil Yena Bra talk show na Yafil papa Tabitha Peter Ukiada bia free screening edema prostrate any diabetes say ya usabo infections awomu how awonti semansa se ka kire nipa ye ka kirewo nipa chawo ube memu hyehyew usisi ni mu kawo eya to fa wachia ni nyina afa koda wom herbal treatment no ayo massage nyina yewo takrade takwa sunwan
Enkran Madina Firestone Footbridge ehwa ene ye wo na Kumasi de Sofoli Alignment opposite 0260196219 and 0202347647 Kanisa Master say numbi na me wo madansi die enyasem ketwa adwada ena medi madansi Kanisa ye me say enra me num ye no obekase ya soja wo me ni padua ni heat me ti se o show bi gina me ni padua ni na me nom afi dro anwumre no na me ni padua na tom say form wa wakura bg oh enra na nya sem keto sisi yade brayo mu hawo candidiasis gonorrhea syphilis sexual weakness blood circulations juma ediamau headquarters techima kenten ye ben taxi rank Kumasi Colinac Misty Dan Heba Freddy Mens any bia baseline pharmacy shops in na ubetimi enye 21st clinic we are the sciatica experts me doctor 21st clinic umabing me pacha yade bia ejije wo krankro fakodawo no mpemu hawo bebia ye betwetwe ye behodo na de wadi kind de wo so obeya ye nyina chi wo da kura ko me pacha ye wo Kumasi ehwa overseas ye ben Alpha Radio for 0540-311-311 and Kransa hine onya ne baby corner brunsa anim Techiman GN Bank edan dadenim 21st clinic sciatica expert D4 judge mfa enchama Josephine Sewa o theater nurse wo asafo boachi mame we enjoy program ne pa nyame we shirawo na yenchia ofake ene na bedwafo judge ye da ye nua ba ataso ase na ne wo futu sem no eni efutu yi ekopa ana etale wo se yetitima yakasa kire mema etime de bowura ya batan misere otie miye pa wo ye nurse ni wo ye doctor wo ye police wo ye soldier wo ye MP wo ye vice president ana wo ye president wo ye ohene obibia nyamrema ne ma police adwuma ni bank ni nyamre susuma adwuma ni enka wonhye eduru memenda ne kwasiada mesrew wadawro ma nyamre ne nkwan ntina sini mpipiragro agro kakra ayinsiri kakra bisa de hawo mu efitiase na so de sa de shemo fanase a obenya impact ana Margaret bi wo ho ye man kura ne kasafon so keke but ye nim ye papa obo no ne papa kura no bia be 2 3 4 5 months no ohu ni papa da enso no te parliament ohu ni TV so kwa ye siremu about time see ye tete man kasache mema see ye start the beginning see ye nim kura ne de aguro a kire de obo pe kire obo bre kire akura no me na wo ye papa hey, what do about committee chenia? Catching is so teacher no coachana de by nyansa on the man. Wo, what do I be called to memoir? Ma, me koya juma, take deep on or coach jumano, and ye mina me bomina me woo, see the dear wo or bobretie, my bofran and tiwasi, a bofran tiwo would name diase, a cobasa, a deep be we biano, a bois, a man crying shadan say, ye mana say, share and into this. Michelle Baba will be power so for lie. Submit me 11 years at home. Panting quantion, and one nickel brandy made me just for lie. Me do me packing become a good young shame me. 11 years to 12 years was a pant, me say. Many gainy, and I made it for a can was 10 years or no, Nino for kit to be. As I can carry. Ya bata ya pumacho, Mommy and one Corano. Yen bit my buon corano. Wouldn't be a yakasa de Macrani wunu. The only told you and no. The only bibiano, buacrano. Naman cranning you mona so. Na moi yansadi a man saying, ye become your montassier. Or baby bit me di, a crack to be tea, a question dem. Mammy fracrana no dinner temper with Jimmy Co. I didn't have a cobasa. See a yan tits your papa and Cassanchan and Craya. Ye be bregu.
hwe akura ketewa yi hwe bia ode maame akoduro nanso nhyira ka wura nyankopɔn sɛ nra me dini dwuma mu no kasa sɛbe me hwa no wadwo so gu no ho because me mfa ho nkyɛwo ene wo perform ye nyina ye nka ye humum na ye mfa ni nyina mu no ye fa matwede ampo nyankopɔn wo nyankopɔn hye positive wo mampo nyina ye beba ho ba besra mo dabre mu mo didie mu ye ba be cheka mu bibia e men kunim dia ye adwuma wo nyankopɔn hyira mo se ye nyina ye kabo no ma no ye se be to ase emra no ese se ye adwuma obi a mo mla so judge me da wase ene wakoma pa ye tena asem so yi wan fa ni agoro wa me ahode kwa nkoma mpanko hu mpanifo a enka ye tuwe ka asem yi ke hu bebia kwa oka onyankopɔn hyira pa judge na ojo kase de wunye bia no onyankopɔn fo na monsie no mfa fesuo no so entwa ho hia mo amo pandrusu number mo ba bi so Dubai friend Grace Prempe o pandrusu number ne de mo payen mo de ye mo payen anro bi mu nyina afre pandrusu number andrusu bay andrusu bay titi se mo na mo payen ya kire ni ne bi wo Dubai Esther Sapon Nana Sapon omo so mutie papa omo first gate na sister ama wo second gate o tonkra neoma awie ma biem na blessing anti blessing wo kan ideal family abusia ne ho na yenya problem ne crowd send me message omo nyina ye hwe ye wo Dubai nyame shom blego ayo wo buy show isu a eja kwan fefefe se champo jema no mame ti die di ja kwan ni wo kono boko obatan bia ni wa ode already besuku a obakofa na nyinse no a ono obesere ya botre nanso ebe chenka ho se bia tawo ye nipa won twa asem ankopem wiase wi e den a sabrede abufu so ni se yehu atiase na mpanifo abamu no na koma ne beto ene obi enkodi nkomo ayese afa ne nipa beba ho ne ebebusa wonsem bi kura won ka ne bone ne ye de wo kɔ na tambia na ne bu afu na wo de ye nhwe de nyame no a wo firase no o de ye bekɔ akɔwi so ate Awurade nka ho twen ye na yenwie ni meja okwan wai na wo bekɔ kun wo wakura akota Africa kra na sia tutui ono offense nti e wona abekoro brago obeden wa bahodi abi wo mu ama sabiri dia wo show na nenti watu mu yedi wa chire wa sere mama ne papa mo ya lenti o shewo mo enti uku die watu epunum o bodam wo be jawa wade so de faunse mu hunoko uku di wano na eba ese wodi abi wo mu ama eni e weda no de ne ho about the bad all day in court 05549319310548 hello hello so mama ni ejuma pa yo menim se nyame adomo ye ani ela ma sipa o juma mo ye frame positive philosophy yo papa inti ejeso echenkru ela ma sipi na ebi kan no maame no eye atano wa ya de nanso mehwe mu afa baabi no nka omo abranche nso aba so kakra esanse na menyi ni se onim se akola no ne ba no yesa lesbian no enzo abranche no etimi ama ne ba no jai eno so nkai wo how kase pa ni mu nso na ni yie nti nka won hwe ho no nso kakra na ka won fa abranche no bibia nche no na bibia anye kama Sompa FM yes I think so necessary abranche no ko so nya bibia asem no ena de bia antresa obanyina bobia ne o abaya no aden konfo no chene ne yere ya santo anso a enkola nketwa chese ya started program ma hu trend bi youth ni nyina ba o kura bodua o papa youth we beba show isu nyina kura bodua mi show ya me starting hu yeda se hello pachodin baby akase free pacho mi kase free mi frem kwa mpoko yo waja poku yanko intita yo yanko metina na woto a mono mo kasa no akora me papa edini ja me eno a program a mo free adwara ni nyina mi ti pa
but the person me come am tia je nse e kwan a omfa so di oba na tel mani anye tie Sompa why akere me ba cho chi mi kakra eti message so mo pa che dia ka kire kuya ne che oba onko pata ne so ache kuya no ne hwan ago kuya go ai aba be ma na no omonko pa na che ye mo ye no yenya tentamo de ekoso no yinimini nyina me pa che so mo kasa dia mo kasa kire mu yi na de se akasa kire ma mi show inu hwe se wo hwe me pa che etina me se mo kasa kire ni yi ye da se why hello Pachodin baby akasa free hello baby akasa free hello Pacho, good afternoon Pacho kasa free tamanika yo yankopon sham bedre ni de niamu ye die abu agene ntia so yankopon na mamu anim die se mu fan ye adwuma ni boano my Ghana yankopon sham bedre so mutu na mo ma samwe akoda yankopon mana akoda na about time ni no me yankopon so ma anko alana kuma ntom yema yankopon ani anje nti me de me so ase omun kan kwala ni show mu yim be ma ne ma menka oba ni hyeniyem oba ne ma me nso nka be ma ni hyeniyem mo mun chima nso akola ketua na omo de na ba aso mo mun chima nso na yankopon pe manso bi o chima nso sebi owe ni boni nti me slom yankopon ko mo akoma yankopon hira mu bebre asi wen kata na ukuada sen kata na nkre so oba ne ntumani ena wa amadi de beto ada obeba no obefre ye ne de ama no se ata ye se ukuada nko obeba se show di oba so ane ama nto to nse ye abegu amienu aha ofre ye ya ana ye de pasra koma no hello Pachodin baby akasa free Pacho me kasa sin kansa Kransa bro no bene ye no yaso me Pacho no work kunsa dumas no yaso papa me lo fon kwa ye nkwe o wa pa ntiamu onye no ko masa de meni wawie yo erade nkan ho se obaye 0554931920548921 radio ni e dia e twitwi mo fanche no mugusu a omo ye ho adwuma em se bibi kakra bi asiti enye ye bo apaye pamuche obi pire hello Pachodin baby akasa free yo good afternoon oyeni yajo ona bo jawie ni tufo nyina se yo na tufo braso fo nyina chiamu bia biem gua oyeni waya die pa mama abalwa no akoma to ne yam mo ko so na mo yesa na ma e bi timamfu a omo so ni bu afo no omo so na say omo nyi da so ya me kam ho and mo de mo bo na me pasa ko nya we so na ni ya ba ma me na o so full line ni cham bebre ame kam mo me da was de da se passe oba adwumadi ni so ma me ana em se obeye minu akosi edu fie kronom trase wabapa ate adon kosi piki awia imechia wo e wo kwa soro nkoso nye de obi kana minu mienu yetie yate atom ya ye ko anim ko na bibia nso aye kama busuafo se de ka no da no eguso a sompa yeso mo sompa se aka kire mo se December ye pia bonten na eguso a ni mpanifo kasa ye hihye niema ya ye bebe edwom na ye di show ya toam na ye ne nananom edwom ahemafo benyankita udie no mu so atu mai wani bifo mai tafe ne ye de niema gu nkrata so na ye hye mo bo si be frase buro nyabosumi num ya ye tie si abonten mu be hu dwa hodo a ye bebe mu a ye ne mo ebeba be ye show yi na hye onyamenso animonyam ye dofo ewo abroche fie bo a o se ono so ne friend vasti ni din pa de vasti ai but na me se fie ne o de ye papa obuade me ba papa bi me princess tie fia me chana na e ma sapon baby a wo bi anyame so adwo nhira wo Hamburg Genetete Hamburg nyamishamo Mrs. Jennifer Obo wo Hackensack New Jersey and Barbara
any Evelyn so Virginia Auntie Joanna bedi akoni Auntie Joyce in so Chicago any London for Mickey Auntie Becky Becca Mahimana Nekia any adofo a mudi ye chia bruchire obo ye chia wo pa nyamisham Mr. Champo muncheche adofo ne nsori judge me da se Mama say wa papa bi yeah good year kokko o man say wa fe wonse chi no wa wannam onyankopon obehwe o so wate obi bia bezu to ye wate kwa kuma to yam na so mpa nkomofo ye ta wachi ye bompa ye ma wo pa wate ma wani nye sirika krai bye bye munchado for the so ye fasa kwan we so chia nsuta mamponfo nyina me sure say sabri o ma ye lem tete radio no ne TV no ho ai nyame nhira mo pa enim se bibia ebedwo boko me chia asofo ne asofo ma mefo nso a motaye chi na modem paibo motaye chi ewo dwuma ye die nyina ho nyame nhira mo nyina e ma mo bye bye divo me chia me ba o de why list ko o me list eyi o sa na native na no hey mama see you refi kwata re fe fe shemia my court me court mama see pamo ye my see patch of fabric ne mo family me bo ba she ne me mo chira me patch wo kotoko won wo pam kotoko ja na me sole na nwata de awapam shemia mama see unti ese me show no me gina ho na nipa hu ne ma papa wo pam mama me nua bi wo bedjo me friend retam waje wo number so be fro no wapam ne mama see fashion in fact ye fa number to dwa ai bobo 0543 370 Mama see fashion wo kotoko so me ya nipa che watare bia o babesia o pese o de kwai fro engagement abrochire be bia o de ko bia o pese o de me ndp bra mama see fashion ya de mav Josephine be ma no ai wapem pam ne ya me akaze kwa me kotontoma na me de akoma na Josephine me pema tare abechewo o de aye ne kama o de you go o pia o e frem o yin ni ama krancha das of mama premier ni ye sorry so e ma boot